dan svima. Ja sam Nina Gojić iz Upravnog odbora SPID-a, Saveza scenarista i pisaca izvedbenih dijela i jedna sam od suorganizatorica programa Kritička dramaturgija koji SPID organizira zajedno sa Kurzivom, to je Hana Sirovica, druga organizatorica programa. Šta ja trebam reći još? O kritičkoj dramaturgiji općenito. Znači, program je nastao prošle godine iz interesa za spajanjem kritičarske, teorijske i umjetničke prakse i zajedničkog interesa za umjetničke prakse koje svoj kontekst promišljaju kritički. I nakon vrlo uspješnog izdanja prošle godine, kad smo se bavili horizontalnim modelima rada u filmu i izvedbenim umjetnostima, ove godine smo odlučile ponoviti ovaj princip gdje imamo i radionice, znači edukativne aktivnosti i javna događanja i tema nam je humor i prepuštam Hani da kaže više o ovogodišnjem programu. Hvala Nina. Dakle, kao što je Nina već rekla, ove godine tema nam je humor i to humor kao sredstvo društvene kritike i kao umjetnička strategija materija. Ovo je u stvari treće javno događanje u sklopu programa. Otvorili smo ga prošli petak u Kinoklubu Zagreb uz projekciju naziva Radikalna blesavoća amaterizma. U selekciji Luka Ostojića tada smo prikazale filmove iz produkcije KKZ-a koji na neki način koriste humor. Također smo već održali prvu radnu grupu koju je vodila Hana Čurak, koju ćete sad imati prilike bolje upoznat. Na toj radnoj grupi smo zajednički budalesale. I također Jasna Žmak je imala izvedbu također jučer. This is my truth, tell me yours, koju možete uhvatiti idućih tjedana i mjeseci u Kunstteatru. Sutra počinjemo u stvari sa drugom poredoradnom grupom u vodstvu Tanja Šljivar, također večeras s nama, koja će biti štosmaherska grupa. I nakon toga zaključit ćemo program tih radnih grupa Uskrut Jurak. Ta radna grupa bavit će se radom, neradom i svime između. I također bih vas za kraj pozvala na tribinu koja će zaključiti program u petak u 20 sati u prostoru Udruženja hrvatskih arhitekata, to je na Trgu Bana Jelačića broj 3, prvi kat, gdje ćemo s Krot Jurak razgovarati nas dvije, Nina Gojić i ja, Hana Sirovica. Mislim da bi to bilo to od naših generalnih informacija. Sad bi u stvari voljela prepustiti riječ našim dragim gošćama, odnosno Ivani Vuković koja će biti moderatorica, dramaturginja, dramatičarka, scenaristica i sve druge brojne uloge dramaturške. Izvoliš Ivana. Hvala ti. Ja ću samo kratko podijeliti svoj problem sa ovom ulogom koju imam danas, jer me to baš muči već tjedan dana, pa da odmah to riješimo. Kad su me Hana i Nina pozvale da moderiram nešto što se zove feministički, što se bavi temom feminističkog humora, bila sam naravno počašćena i kao wow, vidi, neko je vidio, odnosno prepoznao to nešto što kao cijelo vrijeme postoji kao interes unutar mog rada, ali možda samo nikad nisam bila dovoljno hrabra da to imenujem i ounam, tako reći. Tako da imala sam razne šale oko tog svog imposter sindroma od kojeg sam u međuvremenu odustala, kao i od jednog natjecanja kojeg sam trebala imati. Jer da, od koje su moje kolegice ovdje također odustali smo, zaključili smo sve preozbiljne i ovo će biti jedan ozbiljan razgovor o humoru, ali će biti feministički ozbiljan razgovor o humoru. Doduše to isto, ajde vidit ćemo kako će završiti. Najgora varijanta, tako da moj strah da budem i ne feministkinja i ne duhovita nakon ovog razgovora će potrajati do jutra vjerojatno. Ja bih vas prvo zamolila da se zapravo malo šire predstavite od ovoga što je Hana rekla i kroz svoje programe kojima ste uključene u program kritičke dramaturgije. Tako da evo možemo krenuti od tebe Tanja. Tanja je dramaturginja, dramska spisateljica, profesorica na Akademiji u Beogradu, piše svoj prvi roman, ja tebi sad evo govorim sve što si ti, što radiš, ali od sutra zapravo počinješ sa svojom radnom grupom.
Dobro večer svima. Pa šta sad da kažem, kao malo šta radim, kao inače šta radim sutra i preko sutra. Pa da, inače to sve što si ti rekla, mislim na neki način napisala sam nekih par komedija pod navodnim znacima koje su mi bile čak i naručene od strane pozorišta kao takve. Tako da o tome mogu malo kasnije možda više da pričam, recimo Režim ljubavi koji je isto gostovao u Zagrebu, možda čak i 2 puta, ne znam, je jedan od tih primjera. A sutra ću da se bavim, baš sam pričala sa Hanom malo prije kakva je bila njena radna grupa jučerašnja, kao da ne bi se proklopilo, ali nešto se i preklapa. Mislim, obe na neki način smo odlučili da se vratimo u djetinjstvo. I u stvari, i inače kad vodim neke različite druge dramaturške radionice, često, ako ima malo vremena, ko što obično za takve formate ima, mislim da je uvijek najproduktivnije vratiti se na to mjesto traume, za svakoga ovako ili onako, i da opet uvijek kao ta sjećanja ili odnos ili kao to kako se ta sjećanja pretvaraju u jezik, a onda posljedično, eto u ovom slučaju i u humor, anegdotu ili neku drugu formu, mislim da može biti potentno i zanimljivo, tako da ćemo poći od toga i bavit ćemo se još nekim kao vježbama pisanja. Možda je cilj da svako napiše neku pjesmu ili kratku priču ili šta ja znam, koja bi pošla od nekih najrazličitijih praksi, različitih umjetnica i umjetnika i kolektiva koje sam ja opet tokom svog rada i svog predavačkog, ali mog umjetničko-istraživačkog rada skupljala nekako godinama i prisvajala. Toliko za sad, ne znam šta bih još mogla da kažem šta radim. Da, eto, pišem taj roman, to me trenutno nekako okupira i taj roman isto bi mogao biti neka vrsta, mislim možda je malo i komičan, jer pišem u stvari o svom iskustvu rada u Narodnom pozorištu u Beogradu kad sam bila direktorka drame 2019. godine, što je za mene stvarno bilo također, pored tog Bosanskog rata, jedno od najtraumatičnijih iskustava u životu, ali mislim da uvijek ga pretvorim u nešto kao na drugi način komunikativno, i pošto je također unutar pozorišta, naročito u glumačkim bifejima i tako dalje, odnosno bifejima, ali koji su prevashodno glumački iz raznih razloga, ta forma anegdote unutar pozorišta također nekako prisutna. Imamo glumce koji također objavljuju knjige i tako dalje. I kao, mislim da je tu nešto dosta zanimljivo. Kako se to nasilje, institucionalno nasilje zapravo pretvara u nešto kao prihvatljivo time što se zapakuje u tu neku priču koju su kao svi preživjeli i znaju svi o čemu se radi, ali nekako ćemo je se onda na kraju nasmijeti. Tako da mislim da dosta, da, na neki način ima humora i u tom romanu. Da, eto. Dobro, veselimo se čitanju. Jasna Šmak, sad sam već rekla prvo tvoje ime. Dramaturginja, spisateljica, istraživačica, baviš se psihodramskim radionicama o ženskoj queer seksualnosti. Autorica, imaš psa, Nikicu. Ne radi mikrofon. Evo da ću ti ja svoje. I autorica, izvođačica predstave This is my truth, tell me yours, koja je imala premijeru 19.5. u sklopu Vox Femina. Izvolim. Dobro večer svima i hvala na pozivu. Pa da, ja sad razmišljam ovako kad Tanja govori, a i kad će Hana govoriti, mislim one imaju baš neki dugogodišnji cred sa humorom, a ja sam doslovno letila zbog ove predstave koja je prva poluhumoristična stvar koju sam napravila, za koju neki interpretiraju kao djelomično da ima, da koketira i ja sama sa formom stand-upa, a neki kažu da ne, da je to, da je da kao, ne smrtno ozbiljno, nego da ima jako puno tu nelagode, ali mislim stand-up koji ja volim kao na primjer Hajnu Gatsby i njen Nanette, koji ćemo također spominjati, isto imaju ta dva elementa, tako da mislim da je to. Da. To je to. Dok čekamo drugi mikrofon, Hana Čurak, istraživačica i producentica u kulturi, javnosti široj vjerojatno poznata kao osnivačica platforma Sve su to vještice, progresivne eksperimentalne platforme arhiva s fokusom na postjugoslavenski feminizam. Također tvoja radionica je završila jučer, pa evo možeš nam malo više.
ako sam imala neki kred, mislim da je jučer izgubljen, jer je bila jako ozbiljna radionica. Jučer smo 4 sata bilo smo na radionici koja se zvala Stotinu demona, budalaština kao intervencija. Ja stvari u svom akademskom radu bavim pojmom intervencije i kolektivnosti. Malo sam pokušala to da uvedem jučer u naše razgovore i rad. Tako da, prvo smo pogledale klipove iz 2 filma, prvi Daisies i drugi The Love Witch, koji su za mene oba masterpiece feminističke zajebancije, i onda smo u tom duhu nekako pokušavale da se obračunamo sa nekim, recimo, demonima iz prošlosti koji ne moraju biti negativni. Tako da smo onda nešto to crtale, pa pisale i svaka je ilustrirala iskustvo druge, i baš mi je drago da vas puno vidim tu nakon radionice, znači i olakšanje mi je nastupilo. Eto, to je to. Što se vještica tiče, to je meme page, ali sam ga malo počela reklamirati kao nešto drugo. Kako mi se 30 približava da ipak bude ozbiljnije. Taj rebranding 30 godina. Ok, kad sam razmišljala kako početi baš ovaj dio, kao kad mi sad razgovaramo o tome, koliko god sam htjela ne početi sa patrijarhatom, ali nemoguće je. Tako da zapravo sam razmišljala kako smo kao žene bile suočene sa raznim odnosima prema smijehu i osmjesima kroz djetinjstvo i odrastanje, a evo danas kad smo pred 30-ima, u 30-ima i napredujemo. Čini mi se da se i djevojčicama često nameće zapravo smijanje, kao uvijek je taj nasmiješi se, nije te lijepo vidjeti, musavu, ne budi mrka. Često smo kao trebale imati tu finu pozu blagog osmijeha iza kojeg se vjerojatno ne vide zubi koji su nam otpali. Čim smo malo nekako odrasle, taj glasni smijeh koji smo možda onda prisvojile kao djeca je postao prenapadan, malo pretjeran, malo ajde nemoj se sad baš toliko i tako smijat, možda ovo stavi ruku, prebaci kosu, svi imamo te, mislim to je dosta zanimljivo gledat kako se smijemo u kojim situacijama. I ono što me negdje zanima, mislim je li to uopće vaše iskustvo ili to samo ja brijem da moje djetinjstvo bilo tako strašno, kako za vas kako uopće zvuči taj feministički smijeh, kako zvuči, kako bih htjela da zvuči, i ono što moram sad pročitati jer me Hana Sirovica posebno pohvalila, zašto je važno da i smijehom rušimo vlažne zidove patrijarhata. I kakvi to načini zapravo ruganja, zezanja, ismijavanja bih htjela da više vidimo u nekom javnom prostoru, u medijskom prostoru, u filmovima, književnosti, predstavama, a možda i privatno. Jesmo možda na mikrofonu? Jesmo. Ja odmah uletiti s jednom anegdotom, pošto je friška s moje predstave, kad smo već najavili anegdote kao super moment. Dakle, u mojoj predstavi ima u jednoj sceni, ja glumim mušku masturbaciju, zapravo citiram jednu predstavu jednog slovenskog glumca kojim se puno bavim u predstavi. I sad, on je napravio taj jedan rad u kojem je drko i onda bi ejakulirao na tu šperpuću, onda je to izlagao i sad ja glumim kao njega. I to radim, mislim, onak smiješno, mislim kako da kažem, i malo to traje, onda gledam ljude u publici, kao smijem se i onda kao svršim i kao i to je to i onda pričam dalje i onda ostatak predstave pričam zapravo o tom kako je ta jedna njegova druga predstava bila jako mizogina, seksistična, da je prema ženama iz publike bio zlostavljački zapravo nastrojen, iako to ne kažem tako u predstavi, ali mislim da je to realnost. Uglavnom i onda jedan moj straight prijatelj iz kulturne sfere mi je poslao nakon predstave mail u kojem je rekao između ostalog da on često masturbira, znači ja često masturbiram i zato mi se nije svidjelo kako si stereotipno i agresivno prikazala mušku masturbaciju.
I mene je to nasmijalo. Mislim, dosta mi je bilo fascinantno da, znači, nijednom mailu, na primjer, nije adresirao tu temu zlostavljanja kojim se ja bavim. Imao je neke druge isto zamjerke kako tretiramo lik Marka Mandića, dakle, tog umjetnika i tako dalje. I to mi je stvarno iznenadilo, me rastužilo, me razočaralo, sad kao me nasmijalo, ali me zapravo taj raskol kao između mi smo generacijski blizu, ono, tu smo negdje, kako da kažem, ono, imamo slični socijalni krug i slično viđenje različitih stvari, ali evo, ta jedna tema, baš me to frapiralo, njegovo nerazumijevanje toga zašto, mislim, pri tom mislim da uopće to ne radim agresivno, nego baš onako blesavo kao. I da, tako da, eto, to je, kakav bi smijeh češće voljela vidjeti, evo to da se ono izrugamo tipu koji napravi pis od toga da ono drka, mislim, evo, da. Mislim da si ih ubila sam. I kako zvuči feministički smijeh, pa evo ovako. Da, ne znam. Kako smo socijalizirani i kakav nam smijeh fali? Kakav nam smijeh fali? Smijeh sa starijim ženama, rekla bih. Mislim da nam to dosta fali. Smijeh sa mamama često i to je nešto što bi možda mogao biti zadatak feminističkog humora i socijalizacije, da nekako taj moment rasprši. Smijeh na osnovu anegdota koje feministkinje pričaju, ili kao što smo vidjele kad smo pričale sad, koje ne žele da pričaju. Baš smo komentarisali kako taj anegdotalni humor često pripada nekako muškarcima, kako oni uvijek imaju spremnih 5-6 anegdota da ispričaju, a mi smo ovdje ono ko nećemo to raditi jer se ne sjećamo svojih života jer se ne sjećamo ničeg zanimljivog iz njih. Da, eto, ne znam, to je neki moj impuls koji ću sad dati. Pa, ja sam razvila, mislim, taj neki odbrambeni mehanizam i o tome bih isto voljela malo da pričam na radnoj grupi sa polaznicima i polaznicama, u smislu da ja jednostavno imam taj smijeh koji bi nazvali histerični smijeh, kao taj ženski ili kao jako glasan, jako neobičajen kao način na koji se smijem. I u stvari, vrlo često, čak i dok pričam neku šalu, ja već krenem da se smijem prije vremena i onda je nekako i upropastim na neki način. I u stvari, mislim da je to bio moj stvarno taj odgovor na nekako to potpuno suludo kao odrastanje, ali u stvari možda isto ta Bosna koja je nekako vezana, kao sam jezik je non stop funkcionisao preko 1000 prenesenih kao figurativnih značenja. Odrasli su pričali viceve, mi ih jesmo ili nismo razumjeli, djeca su pričala viceve, sve što se kaže uvijek je značilo nešto drugo i mene to ipak nekako fasciniralo. Mislim, ja sam ostala fascinirana jezikom ili tako neke gluposti. Naprimjer, djeca su govorila, i to bi isto voljela sutra na probama da se sjetimo svako kao tih nekih stvari koje smo jedni drugim govorili, kao pozdravi mamu. A pozdravi mamu je značilo kao spavao sa svojom mamom. Mislim, pritom i kao uvijek bi bio to kao i onda dok malo vrijeme prođe, dok ja shvatim što to znači, ali nekako mislim, nemam pojma, znaš, kao i odrastala sam u tome i onda je uvijek bilo kao da sam stvarno razvila da na traumu odgovaram baš kao nekim smijehom. Jako teško mi je dan danas, i poslije godina terapije, da budem blizu negativnih osjećanja, da izražavam tugu i tako dalje. I kao uvijek mi je mnogo lakše da se jednostavno kao smijem svemu. I bez obzira što sam puno radila na tome, stvarno čak mi jednom terapeutkinja rekla, ispričaš nešto stvarno loše i onda kao kreneš da se smiješ, kao ja se isto uplašim, kao šta ovo znači. E sad, mislim, s tim, i stvarno mislim da su to različite kulture, mislim da smo tako, jeste, na neki način smo tako naučeni, da kad sam u Gisinu isto radila, tamo gdje sam studirala primijenjenu teatrologiju, jednom smo poslije pozvani bili na neki seminar u institucijama i baš je meni bilo zanimljivo i zbog romana, tad sam tek počinjala da ga pišem i baš je
tema bila to institucionalno nasilje i kako ga kao mijenjati kroz neke, i kao nekako djevojke, tu je bila i ova, bože stao mi je mozak, Zrinka Užbinec, na primjer, i bila je jedna Ida iz Bugarske, Ida Danijel, i mi smo zajedno pripremile neku kao sesiju gdje smo zamolile svakog da ispriča neku svoju, mi smo to nazvale trauma, kao iz rada u pozorištu, u plesu i tako dalje, i onda smo probali da napravimo jedan krug, da svako kaže po jednu rečenicu i da kao popravimo to što se dogodilo, da ispričamo neku priču koja ima drugačiji kraj. Međutim, neke tu mlađe studentkinje, Gen Z i tako dalje, koje su bile iz nordijskih zemalja, one su nas totalno napale uopšte kao kako možemo tako nešto nazvati traumom, kao da ni to nije dovoljno, da nismo uopšte obazrive, na primjer, u jeziku, da prelako to koristimo, i također, naravno, taj kao smijeh koji bio tu uvijek nekako prisutan, da se kao s tim isto tako ne može baš izrugivati. Tako da su pozicije, mislim da su i generacijske i kulturološke, iako stvarno ne želim... Iako ne želim da se autoegzotizujem, ali postoje neke stvari koje nekim ljudima stvarno nisu bile tako podrazumijevajuće tokom odrastanja, i onda se baš kao taj spoj humora i traume, ma kako bilo opravdano ili neopravdano nazivati ta različita iskustva traumom, nešto što je meni i dalje užasno uzbudljivo i zanimljivo. A ovo se totalno slažem, da bi baš sa bakama, s mamama, sa starijim ženama, jer upravo to što smo pričali, ne samo muškarci, nego baš na neki način naši očevi, da bi uvijek dolazili i kao pričali neke šale i kao tek tako i non stop, i baš bi u stvari bilo zanimljivo kao kako početi zauzimati taj prostor, a naročito kako ohrabriti starije žene da ga na taj način zauzimaju. Sjetila sad jedna anegdota koja kad se desila sam se full smrzla, zapravo to je bilo u Crnoj Gori, ovo kad si pričala o kulturama, mislim makar Crna Gora nije toliko dijelimo slično podneblje, ne, i to sve, ali kako sam imala djevojku tamo i bili smo u nekom društvu, i jedna od tih cura je napravila neku šalu o tome kao, ne znam o čemu smo pričali, kao zamisli da on sad siluje moju kćer, i onda su se sve cure počele smijat, osim mene. I ja sam onak bila kao, mislim, ok, jasno mi je, to je automizoginija, ali kao to je bilo toliko, ja sam bila weird one, koja se ne smijem, jer meni to nije bilo smiješno, nego mi je bilo grozno. I fascinantno to koliko je kao normalizirano da, i onda se pitam, mislim, jesam ja njima Šveđanka, znaš jer se kao ne znam smijat tome. Da, evo, ne znam, meni je to bilo... A s obzirom na mislim, crnogorsku kulturu, možda ipak nisam Šveđanka. Da, ne znam, evo, to sam htjela podijeliti. Samo kimaš, samo se slažeš. Ali u formi to kontekstu moglo biti izgovoreno kao šala. U njihovom kontekstu očito, gdje je to kao, haha, evo, nije prethodilo tome neko stvarno silovanje, ali neki kao lik koji je, ne znam, valjda weird, pa evo vidi kak je on čudak, kao zamisli ne znam, druži se s mom, druže nam se djeca, pa mogu zamisli da siluje, onak neki, mislim, kontekst koji, da. Ali uopće taj smijeh u kojim onda se suočavamo sa traumom je zapravo dosta zanimljiv, jer meni se isto često postavlja pitanje jel ja sama sebi sad normaliziram stvari zbog toga, pa ako te mogu sad još malo ući u ovo što si govorila, s obzirom da postoje te naravno različite funkcije humora, jer humor održava status quo ili ga narušava ili normalizira ili služi samo da ja sad kažem tu kako mi je neugodno pa se svi nasmiju pa se osjećam kao dio grupe jer sam dobila neku vrstu solidarnosti. Mislim kao razne su funkcije i ono što odmah ću još nadovezati jedno, postavlja se isto kao kako bi mogle onda taj feministički humor, jel on jel postoji kao jedna definicija, je li on mora nužno biti kao da se dijelimo na mi i oni, sad mi vraćamo nazad sve šovinističke šale koje smo čule, ili je to humor koji bi trebao više ići u smislu osnaživanja, nekog afirmativnog humora. Evo sad 2 u 1 si dobila. Možda prvo da razdvojimo smijeh i humor. Humor je, mislim, ne znam kako bih ga definisala, sad neću da pametujem, ali humor je neki
sistem ili alat koji koristimo, a smijeh je neka prirodna, ne znam, ili fiziološka reakcija, ali neka takva jest. I mislim da smijeh ne mora nužno da bude reakcija na humor, i humor isto tako ne mora da traži smijeh kao reakciju. Kad se radi o feminističkom humoru, ja mislim da nema potrebe da ga labelujemo kao feministički. Humor je po meni jedan. To što smo mi žene feministkinje, bože moj, mislim, to je naprosto, kako da kažem, slučajno je tako, da Bog da da su svi, ne znam. Sad, šta je još ostalo, još jedan dio cijele priče. Da li trebamo sada kao mi njima da vraćamo ili nešto tako, mislim, možemo, ali to nije toliko ni duhovito po meni, a isto tako nisu toliko ni duhovite formulaške proklamacije kakva feministkinja treba biti to. Naravno, to treba super da se to radi i to se recimo često kroz feminističku internet kulturu može vidjeti. Ima puno tih nekih formula za bivanje dobrom feministkinjom ili kao polusimpatičnih, poluiritantnih reakcija na nešto šovinističko. To je meni okej, po meni to nije ono s čim se ja identificiram kao humoristično. Za mene humor mora da bude intervencija, kao što je Bell Hooks rekla u onom citatu koji si nam poslala. I mislim, sama definicija humora antropološka je da je to zapravo neki kao neočekivani twist u nečemu. Tako da, recimo kad pričamo o reakciji, možda mogu ja iz svog iskustva nešto da kažem. Mislim, ja vještice nisam počela raditi svjesno kao aktivistički, da će to sad nešto da nas napravi naše društvo feminističkim. Nisam čak ni mislila da sam feministkinja, slučajno sam dobila taj label od drugih ljudi. Mislim, okej sam s tim, naravno, ali to naprosto moj život nije neka x stvar koja postoji pored mene kao sufiks. Reakcije na vještice koje su povremeno samo preslika patrijarhata, znači ne postoji nikakva feministička intervencija u njima. Reakcije su takve da zapravo čine one koji reaguju na njih na neki način feminističnim, zato što ti ljudi koji reaguju na to je puno ljudi koji nisu feministi, koji lajkaju sve te mimove. Znači da oni prepoznaju da postoji nešto bizarno u tome što sam ja samo uzela iz stvarnosti i stavila online. Ne znam, eto, to je nešto što sam mogla primijetiti. Zašto to funkcioniše kao humor? Očito zato što jako puno nas prepoznaje da nešto s tim nije okej. Eto. Sjećaš se pitanja o normalizaciji? To je drugo pitanje, ali prvo je bilo ovo kao, misliš li da humorom, ako se suočavamo s našim traumama humorom, postoji li za tebe taj problem da onda samo normaliziramo stvari i ne mislim da ima točan i pogrešan odgovor, nego samo jel osjećaš taj, mislim je ovo što ti je terapeutkinja rekla kao, meni je isto strašno pa kao. Pa ne znam, mislim da stvarno bukvalno nisam kompetentna da odgovorim na to pitanje, jer nekako sigurno da velikim dijelom da, ali na drugi način, dobro sad, to su različite stvari, mislim različite su stvari kao rat, nacionalizam, sve te šale, pa su različite stvari patrijarhat koji nekako i danas, naravno i ne samo danas, nego ga kao živimo od početka, ne znam, hrišćanske civilizacije zapadne, ali u smislu, hoću da kažem, od nekih trauma također moramo otići, pa ako je jedini način da ih normalizujemo, mislim, ne znam, to je kao možda isto i u redu. Mislim, za mene lično, opet, stvarno ne mogu da govorim kao uopšteno ili da kao propisujem kao neke recepte ili šta je za koga funkcionalno. Mislim da trebamo biti obazrivi za različite pozicije i naravno za različite
ideje o tome šta je smiješno i šta nije smiješno i dobro, između toga se ovdje time i bavimo, iako je to sve, i ovo je super isto što je Hana rekla, da trebamo razdvojiti također humor i smijeh, jer ja sam prije svega sam govorila o mom smijehu, koji ne mora da bude čak i ni reakcija na nešto što je humoristično, da, nego za nešto što je u stvari čak i zastrašujuće ili potpuno suprotno od humorističnog. Čak možda nije ni namjeravano kao šala, ali onda, mislim, to su sad neke, jeste, to je u stvari super zanimljiva distinkcija, a isto mislim da nekako ne može se baš nekako humor tako dijeliti kao na ovaj i onaj. Mislim da može biti možda emancipatoran za sve, a ne nužno kao feministički, nego nekako da kao upravo to ukaže na nešto što smo smatrali kao da se podrazumijeva, ukaže na nešto opet u jeziku što kao svakodnevno koristimo i onda čim se napravi mala ta intervencija kao shvatimo aha, pa čak i ti ljudi koji ne misle, koji do tad ne misle da je to problematično, mislim da je to uvijek funkcioniše i da je to u stvari dobar put nekako za sve. Ali sad kažem opet, stvarno svako ima svoj neki problem i svako ima svoj način da se s njim bori, tako da... Ja rokćem dok se smijem. Možemo poslije demonstrirati sve te snimke. S obzirom na korištenje humora u radu, koliko vam je važno da se vaš rad shvaća ozbiljno, ako je to uopće neka kategorija kojom se bavite i smatrate li da ta neozbiljnost jezika ili tijela ili slike bilo koje zapravo vrste umjetničkog rada koji ima postupak humora u sebi, da ono pomaže ili odmaže da se rad shvati ozbiljno, postoji li takav naknadno razmišljanje o radu i to zapravo sad baš pitam iz osobnog iskustva koja baš imam osjećaj da kad svjesno, kao ne da mi je prirodno, nego svjesno koristim humor da bi možda dobili neku drugu publiku ili da bi zadržali, da bi ovo zapravo što smo govorili da bi ukazali, ali me onda uvijek zanima postoji li ta naknadno razmišljanje, ok, sad smo se smijali, nećemo sad i po vremena, ali to nešto iznutra zapravo tinja, iznutra je zapravo teško, iznutra je zapravo neka trauma, kao ovo je sad zapravo više ovako hipotetsko, šta mislite kako ljudi doživljavaju i ne znam, jel vi imate kao gledateljice ili čitateljice to iskustvo? Evo mogu ja sad, pošto sam preskočila prethodno, pa ja bi se tu pozvala opet na Hannah Gadsby recimo, za koju sad sam ponovo gledala na net kao polu pripremi za ovaj stol, iskužila zapravo koliko mi je negdje ušla u ovaj pis. I jako se zapravo, iako je njen čisti stand-up, ako nije gledao, preporučam, znači i Hannah Gadsby na net, ima i druge stand-upe, ali ovo je najjači po meni i zato što se baš bavi, a ja se donekle bavim tom nekom, ona se bavi meta stand-upom, a ja se bavim, imam neke kao meta kazališne momente. I spajam, isto ko što i ona spaja, zašto meni je užasno ozbiljan. Znači, meni su ti stand-upi kao urnebesno smiješni i istovremeno strašno teški i važni i ozbiljni. I mislim da sam ja taj neki spoj isto zapravo pokupila nesvjesno, formirao je moj rad da istovremeno kao se smijem i sebi i drugima, a istovremeno zapravo govorim neke full intimne stvari vezane za seksualnost i sram. I tako da, meni je to sve ozbiljno, kako da kažem, mislim, zanimljivo mi je gledati reakcije publike, jer ponekad se ljudi full smiju, ponekad se jako malo smiju ili onak se smiju do neke točke i onda postaje sve ozbiljnije i naravno kraj predstave koji je kao neki cijeli komentar na to je onak dosta ozbiljan. Tako da, meni je kao ozbiljno. Da. Ja sam kad sam počela objavljivati mimove online, sebe doživljavala vrlo ozbiljno. Zaista, stvarno nisam imala uopšte predstavu da će to biti nešto smiješno. I tako je i ostalo. Samo što sam u nekom trenutku shvatila da, a ovo je vezano za Balkan jer sam u međuvremenu onda odselila i u Njemačku, shvatila sam da, evo, možda samo da govorim za Bosnu i Hercegovinu, da ne generaliziram previše,
ali shvatila sam da se mlade žene apsolutno ne shvataju ozbiljno. U smislu, ne znam, u Njemačkoj recimo, ja kad sam tamo došla sa 24 godine, podrazumijevalo se da ja znam se baviti birokratijom, da ja znam koje je moje mjesto u društvu u smislu tih nekih, da sam ja odrasla osoba koja sad treba da živi svoj život. U Bosni i Hercegovini se to i dalje za mene ne podrazumijeva. Za mene se podrazumijeva da kao možeš ti svašta nešto da radiš, ali je ipak i dalje najbitnije da si ti slatka i fina i da se udaš. Ipak je tako, zaista jeste. I onda, naprosto, kad shvatiš da zaista ne postoji razlog, da ne postoji inicijativa ni od kog drugog da te shvata ozbiljno, onda je sve što možeš da uradiš da sebe shvataš ozbiljno i da se zajebavaš s tim. I tu sam nekako ostala, možda bih trebala, ne znam, da to malo razvijam, da radim na tome, ali za mene je to pozicija i to mi je često donijelo zaista neka, sad zaista samo govorimo o našem jezičkom prostoru, znala sam osjetiti neki animozitet od ljudi zbog toga što samo sebe ozbiljno doživljavam i što se predstavljam ozbiljno na neki način. Jer kao otkud meni pravo da ja to tako. A onda se na to pripiše što mi je jako simpatično, kao jako često se pripiše kao da sam ja Sarajka iz centra Sarajeva, pa kao još sebe kao još sam ufuranija zbog toga. I onda još kao novi level, to sam čula nedavno, kao i onda još otišla u Berlin. Tako da, ja zaista sebe od jako malih godina doživljavam ozbiljno i preporučujem svima da to rade. Pa, nekako ja isto, mislim naravno da godinama smo toliko puno radile i toliko smo se puno trudile oko načina na koji zauzimamo javni prostor i kao toliko je bilo potrebno rada i razmišljanja i uzimanja sebe za ozbiljno da bismo uopšte došli u poziciju da nešto kažemo i kad dođemo u tu poziciju, ja mislim i na kraju, trenutno ja sam se baš umorila, mislim ja sam stvarno na granici burnouta, mislim ne od toga što sam sebe uzimala ozbiljno, nego što sam onda nekako jednostavno previše radila, ali hoću da kažem, ponekad sam često sam zavidjela muškarcima, iako to naravno možda opet neka generalizacija, koliko bi često došli ti neki umjetnici, koji su već bili etablirani ili šta ja znam, i bukvalno pričali neke najveće gluposti, koje bi bile čak ponekad i smiješne, i bukvalno sam bila, a što mi to ne radimo? I onda sam stvarno vidjela jednom, pokojnu Dubravku Ugrašić na jednom čitanju baš u Gisenu isto, i ona je recimo to isto radila, donekle. Mislim, nekako jednostavno bi došla i žena je pričala bukvalno što god u tom trenutku padne na pamet. Mislim, uopšte se nije trudila da bude kao pametna i uvijek da je sve na mjestu i uvijek da to sve ima neki okvir. I ne mislim da je to sad također neki put, ali to jeste kao put o tome da se osjećate ugodno u svojoj koži, donekle. Što naravno ne treba da znači opadanju nekog kao kvaliteta mišljenja ili kritike, nego donekle samo da malo je, također užasno je iscrpito, isto je neki posao, i ja sad stvarno opet ne znam kako mi da napravimo neki framework za sve u društvu, da bismo naravno onda jedni druge uzimali za ozbiljno, da ne bi morali stalno, ovo što ja radim je kao ozbiljno. S druge strane, poslije mogu pričati o režimu i ljubavi i tako to, mislim šta sam tu radila i šta je tu bila tema, ali evo Hana hoće da... Možda da dodam samo da to kad si rekla da kako se muškarci uzimaju ozbiljno. Mislim da ima razlike između tog i tog recimo Dubravkinog, jer mislim da je to moment kad sebe shvataš toliko ozbiljno da možeš da se dobro zajebavaš s tim. Dok mislim da je drugi nivo, evo jedna kratka anegdota, nedavno mi je drugarica proslijedila mail koji je dobila od starijeg kolege, nešto su oni radili skupa i on nešto nije znao uraditi, ona je neki boomer i ona je bukvalno samo je dobila mail u kojem u subject piše nešto neće. To je drugi nivo samopouzdanja i sebe shvaćanja ozbiljno. Njušim novu meme stranicu, nešto neće. Pa možda je sada prostor da pričamo o režimu ljubavi.
da malo, ne znam sad koliko je publika. Ima Da, ne publika znam. također ako želi može postaviti pitanje, otvoreni smo, to sam zaboravila napomenuti, ali prvo morate vi se ispričati. Ne, pošto smo s nas skinule taj teret. Pa ne znam, možda je neko gledao tu predstavu, možda i nije. Mislim, to je bio komad koji mi je naručio tadašnji upravnik Ateljeja 212 i on je želio, kako je on rekao, da kao ogrije publiku i da to bude sezona kao komedije. I da se ljudi kao napokon dobro osjećaju da dolaze u pozorište. I stvarno, a tom prilikom je prikazivao neke klipove, mislim bolje, da, to je anegdota recimo. I ja i Dimitrije Kokanov, dramaturg Ateljeja, smo baš bilo, moj Bože, kao pokazivao neke klipove, ne, to je čak previše bizarno, kao njegova ideja toga šta bi trebalo to da bude. I onda smo oboje bili, wow, okej. I ja sam nekako pomislila, aha, pa dobro, on hoće komediju, ajde vidim kao šta je smiješno. Nisam toliko mislila o formi, mislim u tim klasičnim podjelama, ajde kažemo dramske književnosti kao na komediju, tragediju, mislim koje su naravno prastare i kao tako dalje, nego sam više razmišljala o temi, ne toliko o formi. I onda je stvarno se ta tema ljubavi nekako nametnula, jer mislim to je bilo 2017. Bilo je prije pandemije, prije ovog rata, ali svejedno nekako svijet nije baš bio super i nekako sam stvarno mislila, izbjeglička kriza, svi ljudi sa Bliskog istoka koje vidim svaki dan na ulicama grada, mislim stvarno nije bilo baš puno razloga da se smijem, osim tih kao ljubavnih susreta koje su već do tog trenutka u mom životu i u životu mojih prijatelja i prijateljica dostigli razinu kao do koje stvarno nismo mogli da vjerujemo. Jer se sjećam isto jedne moje prijateljice, evo mogu i da i vjerujem, nije sad tu Vedrana Klepica, je stvarno rekla kao da je jednom, ma dobro sad je možda previše iz toga goljavam, nemam pojma, možda će se ljutiti, možda ne, da je jednom kao bila na tabureu kod nekog tipa i kao puši i bukvalno kao govori kako sam stigla ovdje, kao what the fuck, koji su koraci bili do ovog trenutka i baš je ispostavilo se da to funkcioniše baš kao slapstick, bukvalno hollywoodski slapstick, neko se oklizne na koru banane i mi se kao smijemo, jer jednostavno to zaljubljivanje kao na taj način funkcioniše. Onda sad je poslije postala kao, postavila sam to kao neko istraživanje različitih načina na koji se ljudi vezuju, kao u zapadnom savremenom svijetu, koristila sam dosta knjigu Eve Luz Zašto ljubav boli, isto možda je znate, ona je prevedena, ona je u stvari istraživala u 4 zemlje, Izraelu, Njemačkoj, Francuskoj i Sjedinjenim Američkim Državama. Mislim, ona je sociološkinja i kao to je bilo kao sociološko objašnjenje savremenog partnerskog tržišta, heteroseksualnog, u smislu kao šta se danas dešava, da postoji taj broj, prevelik broj kao obrazovanih, visoko obrazovanih, prekrasnih kao i tako dalje žena i onda postoje svi ti muškarci ili postoji neki izraz New York mismatch, kao New York mismatch je kao ne znam, žena je kao kustosica mome, a tip igra video igre i kao, ne znam, duva po cijeli dan. I nekako su kao uvijek ti ljudi završe zajedno iz nekog razloga danas i onda je ona kao objašnjavala šta je sve dovelo do toga i dobro, to je sad neka malo je duži background toga, ali između ostalog da su muškarci izgubili kontrolu na raznim drugim poljima i kroz seksualnu i kroz feminističku revoluciju, u smislu također da je kao bukvalno ona govori u tim terminima vagina postala dostupna na tom tržištu, da odjednom kad smo mi izgubile sram i kad smo počeli aktivno da tražimo seks, da je to postalo mnogo manje zanimljivo, da te sve courting prakse koje su ranije trajale mjesecima, godinama da bi se uopšte do toga došle, sad više ne postoji, da je to devastiralo kao muškarce, osim toga da ih je devastiralo to što sad zauzimamo, da smo ušli smo kao na tržište radne snage i osim toga mjesta za socijalizaciju smo također počeli da popunjavamo i onda su kao izgubili sve te kao polja moći i onda jedino polje moći ostalo to kao da taj penis odjednom postaje tako prestižan i da je bukvalno došao na mjesto kao ranije kako je bila kao
vagina, da je sad odjednom kao penis postao manje dostupan, da kažemo, na tom tržištu i da je kao glavna stvar u tome kao da se muškarci jedni preko ženskih tijela, u stvari na kraju to im je jedino preostalo, da kao eto što je on više kao ambivalentan i nedostupan, eto to mu je jedina satisfakcija ostala u ovom svijetu razorenom kao seksualnom i feminističkom revolucijom. Tako da sam onda imala taj jedan lik Džukele i taj Džukela ide redom i sve likove druge. I to je to. Mislim, nemam pojma, to je prilike bilo to. Ispalo je da to stvarno komedija, da je ogrijala mnoge ljude u publici, mnoga srca. Ljudi dolaze, gledaju to već 5 sezona puni tu salu, tako da super, i bio je zadovoljan i upravnika i ja. Tako da je. Pa super, baš si uspjela, slučajni kompromis između svega. Ok, imamo li neka pitanja, komentare, viceve iz publike? Ok, onda ćemo mi ozbiljno nastaviti dalje. Pa ti si htjela podijeliti režim ljubavi, mi smo htjeli to čuti, to je ok. Ne želite vi još nešto dodati kao primjer svog rada? Ok, ti si ok. Ok, sad malo ozbiljnih pitanja. To, da, slažem se, možda nije ni važno, ali pitanje feminističkog humora ili humora inače, ali me uvijek zanima to kao šala je šala, osim kad nije. Tako se često čuje ta rečenica, ali to je šala, ali ti se ne znaš šaliti, ali šta si uštogljeno, šta shvaćaš stvari ozbiljno i slično. I zanima me koje su uopće granice šale. Mislim da sigurno tako nešto postoji i sad možda postavljamo čita pitanja, ali bi voljela da malo i o tome porazgovaramo, zato što nekako dok sam razmišljala o tome mi se otvorilo da je to toliko sličnih komentara ima kao kad se zapravo priča o seksualnom zlostavljanju i kad se priča o toj nevidljivoj granici i toj sivoj zoni i posebno nešto što smo imali na našim akademijama u polju glume su granice nepostojeće, to je sve gluma. Tako mi se nekako uči kao sve to šala, kao tako je lako povući, uvjetno rečeno, ali da, kao tako lako se samo to povuče tom jednom rečenicom i ti zapravo kao neko koji treba biti recipijent te šale, ali na to nisi pristala, zapravo postaješ problem u toj priči. Pa evo, zanima me jel vam se događa da kroz svoj rad morate misliti na to da ste se uhvatile nekad u situaciji da su ovo granice koje sad možda trebate malo ispitati i generalno što se tiče konzumacije tuđeg humora, kako se oko toga osjećate? Podijelit ću nešto iz osobne historije, mislim da plastično predstavlja tvoje pitanje. Prije par godina bila sam zaljubljena u jednog repera i mislila sam da ima potencijala i kako to u Sarajevu biva, oni su naravno imali neku svoju ekipu i između ostalog bio neki tip koji je odlučio da otvori barbershop. I on je otvorio taj barbershop i valjda su im počele dolaziti neke seke, počeli su tu hengat zato što su kao oni reperi i to. I onda su oni odlučili taj tip je odlučio da napravi šalu koja je bila da će isprintati na papiru na ulaznim vratima da je ženama zabranjen ulaz. I onda sam napravila zajebanciju od toga. I ta zajebanca je u stvari postala puno viralnija nego to njegovo. Mislim, isto tako to je bilo jako davno, nisam ja znala šta radim. Uglavnom, nastala je neka politička diskusija online oko svega toga. I javio se taj moj simpatija da da svoj doprinos diskusiji. I ja sam mu na to odgovorila da povede svoju mamu na frizuru i da ga ona čeka dok on završi ispred vrata. I onda on meni na to odgovorio, ne diraj mi mamu, dobio je jako puno lajkova i mi više nismo nikad pričali. Naravučenje je da, znači, njima je limit mama, a mi ćemo samo dobiti razočarenje i to je to. Mislim, možda ovako samo nešto da mi još malo otvorimo pitanje.
Pa mogu se ja nadovezati sa jednom isto anegdotom o kojoj sam pisala u eseju Hrvatska kujica, koji je kasnije izašao u onim stvarima, koji se dogodila se na jednoj ovakvoj tribini u knjižnici Marije Jurić Zagorke, gdje je moj sugovornik, dakle u tom trenutku sam ja mlada lesba, asistentica, doktorandica, on je srednjovječni straight profesor, afirmirani književnik i tako dalje. I sad mi razgovaramo o raznim temama iz književnosti i onda on izgovara tu rečenicu, ali ja sam isto lezbika, što mene naravno ljuti i onda prvi put to zanemarim, onda on ponovi tu šalu navodnu, onda ga ja pitam, sad se ne sjećam detalja, ali kao da li je imao neko iskustvo na temelju čega, kao zašto uopće mislim da je to smiješno i zbog čega sad to apropira taj identitet. I onda ja sam pobjedila, dobila sam pljesak publike i kad sam napisala taj tekst, tako da to je bitan info. Ali da, taj susret je, onda sam razmišljala dugo kao da užasno me to kopkalo, zapravo kao jebala me ta njegova lakoća s kojom, kao zašto je to smiješno uopće kao prvo, jer naime lezbika, to nisam rekla, jer voli žene, ne, kao, mislim to bolje i pederi mu nisu baš okej, a lezbe su mu super isto, zato što, da, uglavnom. I onda sam, napisala taj tekst u paraleli sa onom jednom epizodom Girlsa, u kojoj još jedna Hana, ide u posjet onom piscu Čaku gdje on stavi kurac u krilo. Ja nisam dobila kurac u krilo, sam pisala kao dobila sam metaforički kurac u krilo. Ali, meni je to užasno pitanje konteksta, toga tko govori, što govori. Mislim da ne možemo crno-bijelo povući granicu i to je jedna od stvari koja nam je bila problem. Ja sam na faksu, radim na Zagrebačkoj akademiji, bila uključena u sve ove Me Too, odnosno nismo tražili kako smo mi to nazvali na faksu, u strategiju koju smo sad rodne ravnopravnosti izrađivali i užasno je to triki, zato što ti ne možeš povući granicu jer nije isto ako ja kažem neku šalu o lezbama, na primjer ako to kaže moj kolega koji nije lezba i tak dalje. I mislim da je užasno kontekstno, tu se sjećam isto recimo rada Adrienne Truscott, ne znam da li je neko gledao, američke izvođačice koja je napravila stand-up o silovanju, koji naravno u kojem u nekom trenutku izlazi sa osobnim iskustvom i meni taj trenutak naravno bio trenutak u kojem mi je cijelo vrijeme sam se do tad pitala hoće mi biti relevantno, ali mi je bitno da li ona to doživjela, ona je žena, ali ako nema to iskustvo šta to znači, to. I naravno u tom trenutku kad ona izađe s tim, to zadobiva neku skroz drugu dimenziju i sve što smo gledali do tad postaje nešto drugo. I onda još zanimljivije to što je pričala, kasnije sam bila na radionici, kak je različito njoj ovisilo u kojim kontekstima je to izvodila. Znači ona je to izvodila od stvarno stand-up klubova koji znamo da su svi užasno mizogini i šta to znači kad izvodiš na takvom mjestu i kad izvodiš na Queer Zagrebu gdje dođe 10 ljudi ovih. Da. Tako da ono što je mene užasno zanimalo kad smo spomenuli Šveđanke i političku korektnost koja će iduće godine biti tema kritičke dramaturgije, mislim da je to isto pitanje za to. Gdje volim misliti da naša kultura ima dovoljno common sensa da znamo gdje se zaustaviti, ali znamo u Americi da često taj common sense se izgubi i da sve postaje problem. Tako da me užasno zanima kako će se to kod nas odvijati. Mislim recimo sa činjenicom da postajemo sve manje, ajde ne još, ali postajemo manje bijelačko društvo, ne? I šta će to implicirati za našu zajednicu i to sve, tako da, jako me zanima vidjeti i nadam se da ću zadržati također taj common sense kao osoba, neću postati boomer s lošim smislom za humor. Pa ja pokušam da se sjetim, ali nekako ne mogu da se sjetim nekog trenutka kad me neka šala, kad mi je neko rekao baš to. Mislim, povrijedile su me mnoge stvari koje su ljudi radili, govorili, ali nisu, makar ja nisam mislila su ikad namjeravane ili izgovorene kao šale. Mislim,
jednom me jedan saradnik nazvao Maco i ja sam se stvarno rasplakala, uopšte nisam to očekivala, ali to nije bilo mislim, kako da kažem, to je bilo ono... Tako da ne mogu da se sjetim stvarno da je neko, i stvarno isto mislim da puno zavisi od konteksta, mislim kao što već kao svi znamo i da isto ne može se generalizirati, ali jeste, ovo će biti stvarno zanimljivo pitanje, a naročito to pitanje stvara onda na neki način čak i brisanja te kulture koja je bila rasistička i mizogina i tako dalje. Jer po meni, na primjer, to prepravljanje kao nepodobnih izraza može čak ići u tom pravcu. Naravno, nećemo to zaboraviti jer i dalje smo živi i svi nosimo i te predočke na neki način traume, iskustva i tako dalje, ali s druge strane, ako stvarno prepravimo neke kao knjige iz 18. 19. vijeka, mislim da je to dosta opasno u smislu kolektivnog sjećanja potencijalno. Jer zapravo mislim da je jako važno sve uvijek stavljati u kontekst, uvijek razgovarati sa studentima ili s kim već koga izlažemo u toj literaturi i onda objašnjavati ok, šta je tu bilo pogrešno, a sad baš ići s tim prepravljanjem, mislim da je malo, da može ići i u drugom pravcu donekle. Tako da, eto. Mislim, stvarno ne mogu da se sjetim neke šale koja me kao uvrijedila. Naravno da je često bude, pa samo se šalim, ali nekako onda budem u fazonu dobro. Ne znam. Možda je dobar nekako kako da kažem, neka dobra formula za to gdje šala prestaje biti šala. Ako moraš da kažeš samo se šalim, Da, slažem se. Imamo neka pitanja iz publike. Opa. Hvala, dobar dan, Miranda Lončar, bavim se stand-up komedijom zadnjih 15 godina, primarno ovdje u Zagrebu. Voljela bih vas prvenstveno sve pozvati na festival ženske stand-up komedije koji će se održati u atriju Muzeja grada Zagreba 12. i 13.6. Imat ćemo jedan dan koji će biti međunarodni, tu će biti uglavnom komičarke koje će govoriti na engleskom i uglavnom jesu anglosaksonskog porijekla, a drugi dan mislim da će biti pod navodnicima balkanska veće, tako da će biti komičarke otprilike iz područja bivše Jugoslavije. Došla sam pred kraj jer sam bila u zabludi da počinje u 8 sati ovo večer, ali već sam ulovila da ste rekli kako su stand-up klubovi uglavnom mjesta s mizogenim diskursom i s tim bi se apsolutno složila. Tako da upravo zbog toga što barem u Zagrebu, u Hrvatskoj i, ajmo reći malo šire, većina ljudi koji pohađaju stand-up klubove ili večeri stand-up komedije imaju neki sustav vrijednosti koji jeste tako šovinistički ili tako nešto. I onda većina stand-up komičara ide linijom manjeg otpora, odnosno umjesto da razgrađuje stereotipe, predrasude ili čisto šovinizam, oni mu povlađuju. Tako da, većina stand-up komedije ide na laki smijeh i u tom smislu je i fašistička, i šovinistička, i rasistička, ali ne zato što su ti stand-up komičari nužno takvi, nego zato što oni žele smijeh. I onda se dodvoravaju publici, odnosno dodvoravaju se jer nijedna šala, ja sam bila na večerima stand-up komedije kada bi rekli nešto skandalozno, mizogeno ili tako nešto. I naravno da ne mogu se nasmijati, nego bi plakala. Međutim, većina ekipe oko mene se smije. Tako da ne znam da bismo baš mogli najviše optužiti onoga koji je izgovorio tu rečenicu, tu foru, jer ta fora ne bi postojala da nema ljudi u publici koji su je podržali. Evo, to sam samo htjela reći da ja ne gledam toliko koliko, jer poslije ja znam onda privatno te stand-up komičare i znam da su recimo ok, da su cool, da to nisu njihova stajališta. Često, ali oni ih uzimaju kako bi se dodvorili publici. Tako da bez šovinističke, rasističke publike vi nemate takve ni stand-up komedije. Uglavnom, pozvani ste na ovaj festival ženske stand-up komedije. Ne znam zašto se smijete, sigurno nešto
ste pravo dobro olajali stand-up komediju prije nego što sam ja došla. Ne kažem vam da će to biti feministički stand-up festival, iako će svi izvođači biti žene. Pa ja se isto nadam da će biti barem trenutaka feminizma. Eto, hvala, to je to. Ja bih vam odgovorila, jednog bih vas pozvala na moju predstavu koja igra 5. i 7.6. u Kunstu. I zato što se bavi između osloga nečim što se zove autorska odgovornost, što mislim da je iznimno bitno. Mislim da mi svi koji smo, evo nas 4 koji smo ovdje sad na ovoj poziciji imamo mikrofone, a sluša nas ovih, ne znam koliko tu ima, 30 ljudi, mi smo odgovorni za to što govorimo i mi oblikom, znači Tanja i ja predajemo na faksu, znači mi radimo sa studentima, užasno je bitno šta govorimo, užasno je bitno da ljudi koji imaju mikrofon, koji imaju moć, taj mikrofon ne zloupotrebljavaju zato što misle to će biti nekom smiješno. Mislim, mene takva publika ne zanima. Odnosno, zanima me da s njima otvorim možda dijalog i da im objasnim da nije baš okej da su takve stvari smiješne. I mislim da mislim, ne poznam toliko stand-up komičare, ni scenu, bila sam možda na 3 u životu stand-upa, tako da ih ne znam kakve su oni osobe, ali to mislim da je relevantno, meni je bitno kakvi su autori, jer oni su autori, ne? I mislim da je pogubno da ljudi, a toga ima i na umjetničkoj sceni koja nije stand-up, i ja zato sam vas pozvala na početku na predstavu, ne samo da nabacim foru, nego zato što se bavim upravo time što znači kad izađem na scenu i dobijem prostor da me ljudi gledaju i šta ja radim onda na toj sceni. Znači, užasno je bitno da meni je bitno da radim nešto što vjerujem i što želim da ljudi neće mislim, ne mogu zamisliti situaciju u kojoj bacim fašističku foru i sretna sam zato što su mi se ljudi smijali. Meni je to užasno problematično i mislim da je jako bitno da se to kaže na glas. Da, također mislim da nema prostora uopće da ih opravdavamo ili da gledamo na njih sa nekom majčinskom nježnošću, ni u kom slučaju. Dosta mojih prijatelja na Balkanu su isto tako spremni da kažu neku polušovinističku ili ne znam, nekakvu takvu šalu u toj potrazi za odobravanjem društva koja uvijek dođe, zato što nam je društvo takvo, ali u svakom slučaju mislim da to nije dobar humor i da se to još možda samo kod nas smatra dobrim humorom. I također mislim da apsolutno ih uvijek treba pozvati na odgovornost. I mislim da je onda stand-up, ako si već u toj ekipi, mislim da je stand-up super prostor da se upravo to uradi. I možda još nešto zanimljivo što sad mi dolazi, mada nema baš toliko veze, ali imam jednu prijateljicu koja je savremena umjetnica i sad je počela da koristi stand-up kao jednu od performativnih formi. Jeste, bila je u Zagrebu i bila je u Beogradu i sad sam je pitala kako je bilo, kako je prošlo, i ona je to skroz nekako obrnula, tako da ona na tim rezidencijama koje radi malo snimi ekipu koja je oko nje, koja zna da će joj doći na te stand-upe, pokupi tračeve iz umjetničkih krugova i onda ih sve tokom stand-upa sve te tračeve adresira. I pričala mi je da je sad u Beogradu kad je bila, da je napravila totalni haos u publici, gdje je tako rekla tih nekih par stvari i oni su počeli da se svađaju između sebe, počeli se jednim drugima dobacivati, ona je samo stajala na stage i gledala ih. Tako da mislim da postoje različite tehnike koje možemo koristiti i na stand-upu, koje izlaze van te forme koja je, kako da kažem, a priori šovinistička ili isključivo tako muška ili maskulina ili šta god su sebi smislili. Da, mislim da se to ne odnosi samo na stand-up, nego često i u pozorištu imamo sličnu situaciju sa time kako publika reaguje, kako određeni autori i autorke postavljaju određene scenske znakove i u jeziku i u samoj izvedbi, za koje ponekad misle, na primjer, kao silovanje. Mislim, ja sam, dok sam bila baš u Narodnom pozorištu, od 5 predstava koje sam kao producirala kao umjetnička direktorka, u 4 predstave je bila scena silovanja.
I bukvalno sam to poglavlje u romanu nazvala Sezona silovanja i baš me zanimalo šta je ta obsesija kao građanskog društva uopšte, šta uopšte znači ta kao ideja da je sama reprezentacija sadrži i kritiku, a s druge strane vrlo često, naročito muški autori, stvarno podrazumijevaju da ako nešto, ili na primjer porodično nasilje ili šta ja znam. Vrlo često način na koji se to inscenira, ako je realističan ili šta ja znam, publika reaguje i naravno u nekom smislu nije uvijek u kontroli samo autor, kako će na određeni izvedbeni postupak publika da reaguje, ali zapravo vrlo često, mnogo češće jeste nego nije. I mislim da čak bi postojala neka idealna situacija za koju naravno u kapitalizmu nemamo vremena, ali kad bismo mogli uvijek da na osnovu toga što dobijemo od publike čak onda možda korigujemo neke postupke i u stvari u samim predstavama, jer bi trebalo uzimati u obzir kako se nešto tumači i kako se nešto prima. I vrlo često stvarno je bilo predstava na kojima neko pljusne ženu, mislim, i kao ljudi se smiju, a kao taj neko je namjeravao da to bude kao kritika nasilja nad ženama. Mislim ali meni uopšte je zanimljivo kako uopšte dođeš do te ideje da bi to mogla biti kao kritika, ali dobro, mislim, to je sad. Tako da u nekom smislu, naravno, kontrola narativa je bitna, taj ko kontroliše narativ jeste, on naravno ima moć. To je za mene malo isto pitanje dok pišem taj roman, jer naravno ja ga pišem, ne piše ih tih 66 glumaca koji su bili u tom ansamblu. I jedna je ona stvar, kao jedan od mojih omiljenih reditelja je taj kao čovjek koji ima baš bizaran humor, koji vrlo često ide do granica Todd Solondz, do granica i političke korektnosti i svega. Ima u onom filmu Happiness, ili da li u Happiness, kao I don't laugh at you, I laugh with you. Ali to je isto je pitanje kao kad se to stvarno dešava, a kad ne. I baš je došla na nekoj radionici u kojoj učestvujem sa romanom ta tema empatije i kao da moram imati empatiju, naravno, sa tim ljudima, koliko god da su uslovi proizvodnje bili katastrofalni, da smo ih svi zajedno kreirali. A moj onda odgovor donekle bio da se također smijem sama sebi. Mislim, i to je sad ta opet uzimanje, jer naravno ja sam isto tu i na isti način reprodukujem način rada i tako dalje. Tako da šta ja znam, mislim, to su stvarno sve ozbiljna pitanja koja se opet u različitim medijama mogu različito adresirati. I u smislu romana, naravno, može da se pita i koji je taj pripovedački glas i tako dalje. Mislim, između ostalog, ali da, ja isto ne mislim, ne sad nužno povlađivati publici, nego stvarno da vrlo često desi se neki kao komunikacijski šum. I da je to isto zanimljivo kulturološki i da bi stvarno trebalo mijenjati te prakse kad bismo mogli svaki put provjeriti zašto se neko nasmijao ili ne samo to, sve ostale stvari, ali to su, da. Super da spomenula empatiju, jer meni se sad otvara kao sve mi je jasno, mislim da je zapravo u srži dobrog humora empatija. I izvedbe ili bilo čega vezanog za humor, mislim da je ta dimenzija empatije ono što razlikuje dobru šalu od loše. Ja bih samo možda spomenula jedan primjer jako loše iz domaćeg kazališnog konteksta koji spominjem i u predstavi Oko ne imenom, a to je Ja sam ona koja nisam u režiji Pavla Mađelija u produkciji ZKM-a, koja je kao za sad jedna predstava koja se bavi koja je u jeku MeToo-a postavljena u domaćem kontekstu, koju je napisao, naravno, strec, jednolični cis muškarac i režirao isti takav, i ima, na primjer, i bavi se, dakle, temom nasilja, seksualnosti, ima lik nimfomanke koja je jako smiješna, koja je postala nimfomanka zato što su ju silovali i ona sad se pali na to da seksualno uzbuđenje može doživjeti samo kroz silovanje i to je sve jako smiješno. I režirano tako i ja kad sam bila na toj izvedbi, dakle, većina publike se tome zdušno smijala. Jedan možda, ne znam, to mojih par frendica oko mene, mi smo bili u nevjerici, ali ta predstava je kao apsolutni hit sezone silovane u Zagrebu, sa hrpom nagrada, znači, to je ZKM koji ima ipak drugu reputaciju od, ne znam, Kerempuha, što se tiče reakcija publike i tako dalje. I mene ne znam, ja sam speech, mislim, ja sam tamo htjela ne biti speechless, nego izaći na scenu i viknut šta je vama, ljudi, ko je dopustio da se ovo događa i ko je dopustio kao da to igra
u centru Zagreba u 21. stoljeću sa tim ansamblom i te ljude u publici onda jako bi voljela pitat kao, mislim ok, kužim, tu ima jako puno automizoginije i mizoginije, jer se i žene naravno smiju, ali da, mislim da ono, jako puno rada nam predstoji na tom da to prestane biti smiješno. A tu je autorska odgovornost, ja rekla, ono ključno. Ako se mogu samo nadovezati to, ali postoji publika, mislim da ima određenu vrstu povjerenja kad dolazi u određenu kazališnu kuću ili ne znam govoriti, izdavača. Kad čita određene novine, gleda određeni televizijski program, zna ta imena, ima neku horizont očekivanja, plus ta predstava je predstavljena kao feministička. I tako da ljudi su nekako već došli sa gotovim paketom toga šta će vidjeti i nije baš puno ljudi spremno u tom trenu preispitati ono što vidi. Tako da to je isto pitanje, znači imamo i autorsku i zapravo tu producentsku, PR-ovsku. Razne su zapravo odgovornosti koje se spajaju. Super mi da smo otvorili empatiju, jer empatija svakako, slažem se apsolutno što si rekla da je to taj ključ, mislim da je to ono, neka granica za mnoge druge odnose u životu. Ja bih, ako imamo još neko pitanje iz publike, ako ne, lagano ćemo završavati ovaj razgovor. Sad mi se čini nekako suvišno moje pitanje, može li humor biti alat feminističke borbe, mislim da smo nekako na to odgovorile i s tim je li humor feministički ili ne, ali složili smo se šta je dobar, a onda to nekako podrazumijeva i da je feministički u mom svijetu. Pa evo, samo za kraj spominjali smo Hannah Gadsby, preporučamo svima njene stand-upove na Netflixu, pa evo još ako imate za podijeliti neka imena, neke, kako smo ih nazvali, sugovornice, kad je humor u pitanju od toga što gledate, čitate, šta bi ovako za kraj dale publici kao neku reference s kojima da odu. Nisi pripremila. Bilješke su mi tamo na mobitelu, ali sad što mi pa, znači Adrienne Truscott koja je, nema na Netflixu nažalost, ali Mae Martin, isto lezbijska stand-up komičarka, čiji zadnji stand-up mi je dosta loš, recimo, ali ova serija mi je dosta dobra, Feel Good. I Hex, recimo, serija koju bi preporučila, koja je stvarno po meni na jako puno razina jako super serija. Meni je duhovita Pamela Adlon, koja ima seriju Better Things koja se bavi njenim odnosom sa kćerkama, i Virginia Woolf. Ok, jesi se sjetila? Duhovita Elfrida Jelinek. Ok, evo, onda možete prenijeti stand-up komičarima da bace oko na ove serije. Hvala publici, bit ćemo tu još malo ako neko želi nešto pitati privatno. Hvala Hani, Nini što su nas pozvali, dale povjerenje da će ovo imati smisla, tako da eto, hvala svima.